Я не одна вокруг, у меня вот такие ящики, и у меня я обычно все туда, то есть, например, такой ящик, все, Шерманов, от того, то есть оно у меня, Юнкерсы, например, также, вот такой же ящик, полный литников. Удобно, берешь коробку, и ты сразу с несколькими моделями можешь параллельно работать, потому что они все, то есть те же кокпиты, те же там нишевые, шасси, там еще что-то, то есть удобно. Вот. Но поэтому, блин, и получается потом, мало готовых, потому что много моделей, все в процессе. Вот Я тоже запутался минус, да. в итоге. Андрюх, Да? надо на этих коробках этих бейджики вешать. Юнкерс 88 ассорти. Да, у меня примерно так и подписано, где какие лежат. Те же самые коробка Корсаров, коробка Спитфайров, у меня эти таблички висят. Значит, я сам запутаюсь. Потому что это, на самом деле, Андрюх, когда у тебя в процессе 200 плюс моделей, Молодец, красиво. see 3D printeriga prinditud kõik, ise tehtud, kõik, need kõik on 3D printeriga prinditud. Kõik on plastmassist, välja arvatud, mis ei ole plastmassist, on siis need kruvid, mis siin on. Ja siis on, tal on rattad on laagrite peal ja vedrud on ka siis, sa oled mõned näinud.
Soodase pulber käis päris hästi. Superliimiga läks isegi siin ääres, läks superliimiga, läks nagu jääs ja jäi. Lasnamäe härra seal tegi, sa nägid kiivri 4 aasta aega. Ühe sama nii-öelda siis masina aastane läbimus oli tehtud algusest lõpuni. Aga kuna ma tunnen teda, siis me kätlesime seal ja siis oligi see, et mis on kõige uuem asi, siis ongi näed, sama tank, aga 4 aasta aega. Sellega ta osaleb siin võistlusel ka. Jaa, see ja panin vana Bismarcki, mille ma uue mere tegin, selle panin laevadega, siis ongi see, vaata üks, ja see lennuk muidu, kõige uuem lennuk. Kalle oli juba käinud näppudega kallal seal, et mis see on, see. Vaata. Lausa nõuab klepsu, palun. Võtab või? Mis sa ütled? Aitäh! Võta hea. Siledad on kulud, et ma lihtsalt näksin sellest. Ta on kulumata ja kulunud kummipaljad on mõlemad valikus. Pluss veel siis need erinevad kustide. Ma mõtlen see, et kui pärast... Jah. Jah. Ja natuke jah tuleb siin lihvi näidata, aga näed... Jah. Ei no, aga näed, mul on juba 8 ratas. Ma pean muidugi 3 tükki kloonima, sest mul pole varurattaid. Tal läheb siia ette, läheb 3 varurattast. Aga tal need, mis kaasas on, need ei kõlba, need mingi saada. Ei no tal ongi, et nad võiks ühesugused olla lihtsalt. Lorised või on selle roomikuharjade vahel või et... Kloon rattale sellest alati kaltsu peale visata. Jaa, igal... Siin on ka sellepärast on kalts peal, et ta kukkus mul mingil hetkel põrandale maha ja kuna ta ka EPO valu, siis murdus ära see serv. Ja siis läks kiirelt kalts peale. Ja selle kaltsuga oli veel see, et ma tegin sellest Tamiya sellest kahekomponentsest EPO-ks putist selle, aga kuna ma panin ta, vormisin ta teise värvimata tünni peale ja teise värvimata tünni otsas oli Waffe SS kiri, siis see kalts võitis hullult hästi selle kiri asjad enda sisse. Selle pärast loaga maha uuristada. Jaa, hullult hästi millegi pärast. Ja kui ma tahan, siis ta ei tee kunagi. Nüüd ma ei tahtnud ja nii ilusti läks.
Tead, paha saapad, vitsi ja vulgamudeli. Mida see tähendab? Natukene läks mul, ma kandsin seda AK-liikulani värvi ja natuke minu maitse jaoks on liiga roosa. Siin on terve allveelaev. Mis asi? Ja metalliläite jaoks muidu on hästi akna või? Vesilennuk on vist see. Vai, tuotteetavuse PRID. То есть это, видимо, не А, не Б, а С версия. Тут уже антенна для спутниковой связи. Вот, Это вот литовская авиация, это какие года? Это, ну, начинают они, в принципе, с 20 по 40 год. Один такой экземпляр 20 мая. То есть они делали в Каунасе уже серийные самолеты.
Ну, То есть это уже сами делали, да? А? Свое производство. Видишь, маленькая. Смотри, а там летает. Sorry? You add roots to the nose? Not enough. I don't think it's. But I've made like a intake cover so that I can hide some weight behind it and cover it. It's not what I had in mind, but also the nose inside. It's not exactly like right. So I'm kind of okay with covering it. Yeah. It's gonna be here. Cool. It's gonna be okay. It's gonna be decent. Ну, хороший литератур, значит, я не смотрю на каком языке. Если книга хорошая, то я очень ценю это. Литература на русском языке прекрасна. Это Вьетнамская война. Ну, очень хороший выбор сегодняшний день против Трампа. Максимальная скорость считается где-то 480-500 по вооружению. Тут по Вьетнаму Я такого не видел. А здесь... А здесь обычно. И это обычно. А это необычно. А это когда ночью гуляет, мы обычно так проверяем, ну хотя бы раз в полчаса. Ну да. Он зараза не мяукает, не царапает. Там тихо сидит под дверью, ждет пока пустится. Ну что интересно, форточка открыта, он с форточки выпрыгивает, А запрыгнуть не а может? запрыгивать не умеет. А может ему высоко просто? У нас все кошки прыгали через форточку как вперед, а этот почему-то вниз прыгает, а наверх. Не царское это дело вверх прыгать. Ну, видимо, да.
Читал на нем один из представителей германской аристократии. Принц Цумлиппе Вейзенфельд, который, согласно... Он погиб в 44 году, причем погиб очень странно. Tas ir kaut kā arī aizgājis tā, kad cilvēkiem patīk tas stils un viņiem ir visādas lietas, dērbi, bet tas ir interesanti. Mina neid ei kogu, need on isa omad. Need on isa vanad omad. Ahah, vanad. Jah. Kus see mõte või see pisik külge tuli üldse? Sõber vend. Sõber, jah. Et see on siis juba kuskil 87. Seltsi, ma räägin sellest massist hakkab. Kogu siis kiirus on näiteks bilanssi leila. Ole, aga... Aga see investeering on olnud sinna vähem. Ma arvan küll. Kuna välismaa bussitehastes valmistatud autobussid olid endiselt kallid, ehitati ka 1930. aastatel peaaegu kõikide busside puitkarkassil kered koha peal Kuussemaa töökodades. Raisati kaubasadamasse veekilaevadega veevaatule Leermantini Rootsist, Saksamaalt või Leeri-Müüridest. Kogu aeg. Sill oli ikka 8 ajal ikka ja see... Sill oli mulle see kuju juba meeldib. See ümaraga piimi kastiga. See on eriti ägemine meeldib. See oli nagu see USA autode tol ajal, vaata see panoraklaas eest ja see ukse selge, see oli ajastu värk, et V8 hääles kista. Koha pealt teise käiguga ära ja olid kohe pealt.
see on Tamiya. Mis mõõtmeles on? 12. Teda saab Motoshopis täitsa osta. Sealt. Jaa, siuke nagu karbispüri, et mis on kleebisid ja värvid asjad peal. Oo jaa, tal on veel teist mootor sees. Jaa, tal ju... Kus nüüd läheb? Mitte. Ja see on väga hästi. Sa mõtled, et liit sul oli? Jaa, see on liit. Üks käis juba kõrvalt, kes sa need sealt ise poolest veel ei mõtlenud, et need tableti pool ja mingist asjast lõiksin välja lihtsalt. Võtsin selle arstikarbi lahti, vaatasin, mis seal karpide sees on, et mis kujuga Aga see neid... on sul patarei või kaokud peal? Akkusüsteemiga on akku. Kiti on siis sama põhimõttega tehtud, akku on taga, siis on selle laadnemisplokk ja siis on see muutur vahel, kui täitsa kinni panna ja riiv on siin. Aps. Selle ma tegin veel viimasel minutil, selle riivil on valmis. Kõik räägivad midagi, mis ma tegin veel viimase minuti. Ei, siin on paljud niimoodi. Vaata, kuidas see kast sai täis. Sai. Issi vaata, keegi on see. Üks auto oleks küll ringi sõitu teed. Jaa. See on see uus mingi Ameerika, ma ei tea. Kuidas kõvaks saab olla? Kuidas see vormi saab? Jaa, aga selles suhtes...
алкоголь. Это можно собрать. Там у кого-то только подарок тоже можно. Если просто их все собрать, то невозможно. Programmid on siis ise valmis siis välja arvutada männa need asendid, et see nagu töötaks perfektselt. Kes saavad siis oma need esialgsed löögid ja teised saavad nii-öelda püsivad löögid? Sa saad esmased löögid oma liivikangelased 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nüüd on ikka natuke ees ka, et nendest läbi ratsutamine ajab segadusse ja kõik. Üks